no ya na ode amenya na akua oduru me sure so open sa pa Angelina ne ka ho a de so na no na sane na Mampeni John Dramani Mahama ka o UN no ai edi za di nyina anya edi wo mo na de ma na nanom ne bi be kan o mba kroma ne ntu bi na mo ko fa di ma na nanom o mo wie ya mo ba ya no mo de asubo ne we no a nti ebu asu a na ama bi na afedi atra bedru ne edini bi so ho a enye asubo din asubo di ana o Bible din bi ho ha we Bible ma wu anyway mini aba Akwaaba pacho ho ye de ya de nyame ase pa Akwaaba nso Akwaaba so dino eno ano no minti godin de di hu hia nti ye bodi ni amuni ya na watwe ni pana dwen so mpacho medin no ye boni sei na kuremu firi mu ana me pacho de bio me oboni obu aje kwawu ene ne unua wa ha ho ha adwen enje obeba ofiri kwawu nebo eze kure de aje aboso enti oha no ekotwa afa ho ba ko bi aba and ha adwen pap ebazingum wenim se wona mkwaso a wo ba unua ba na wa ha no I see. Inti how often are you ba santimantem? Actually, ne ma me ba ha ne say me hu social media say school for painting. Inti me hu ye na ma me kai say it was painting yi bia na ma me de ko twa picture no. Wow. Inti I say me hu ye no ana me obi anso me pe paintings. Oh, okay. Inti me hu ye na so no. O se me ba na me ba be. Wow. Enti asoma be kan no pe no ana de ba kremu. You see? Eba have this uncommon. Eba have this uncommon. I see. Ndibacho wona sa Akwaaba portrait no na adaso. If I try. Ewa. If I try. And I the photo one side na me hwa de. Mbese me hwese yo no a. Ayo no. Na now how many years? Me try ankasa na mo 17 years. Afebe no 98. Oh, okay. As any more nyama asene. The 99 and I say a blow yenti ma you try picture no cry party man. Me 18 years. Oh, okay. And yet 99 98 one am try picture. Who try 98? After 1 year. Yes, it's a blow you know, and not be a party man. 17 years. 99 blue ya no. That's when you 18 years. When you 18, tell me ko baby she ta baby by 98 they never baby. Idea no free hefa. Painting ya. Okay. Me swano me obi a me niji. Me akasa me obi a me niji sa at nyama sa no. Okay. Enti na ya me mama so mama me hu painting bi a na mama bi gina ho a ya ne adro no. Okita kuku. Enti me dru ho bia me hwe ma me ne saa enti na me kam trim se menye twa picture bi ti sese na me de si masa so. Oh. I see. They don't motivate you. Painting na motivate. At the time you know how many years? I'm over 9 years. Now over 9 years. Nti hu ya na was planning say that bia no. Ubeye bi. Me bi me ni boss bia me hwesa na me tan hu paintings ne niam ba say me twa no me papa ngasa na ni so ne gisa niam no ho enti na ode yakokọ places a ibe hu paintings ne sa niam no enti me hu sa ma me ne de no e ma me ne je pa enti na no ho so ye me fe ha okita kuku na otwe ade no na ye me fe pa enti me hu say me hu background no leaves ne sa me ne gisa niam no ho. Okay. I don't know your hefa. The hefa na uhun side. Okay, very cool. Yo me wo North Canadian dance bar. Okay. Enti na painting ne dance bar di ne dia to dance bar no ye. Na a club by gusu as a restaurant. Enti na painting ne ye omo painting na omo de atwe omo nchen ho baby omo entrance back.
enti na me pen kan doko no enti eso ma me na me koto doko no na me duru ho a me gina ho ahwe ma me ne saa na me kan me tirim menye atwa bi mse Nyankopon otie mpaibo wen bie wa no kra nka kra enti menyi ye na me a me twa wie na me eba me tirim am se ade we na mpese me twa wie san call viral kra no na surprise me. Okay. Inti we no wo share da co studio. Bacho. And I'll call studio work and me bacho inti me share da eko hu photographer. Okay. Ana me ka che no so. Bibi say na mpese me na bibi o mitrim fiti me collaborate. Inti ye twa wie no na ba ko ne ho. Inti obi be hu ye na o ka so nkrofo ani gi ho. Ana ma e de call viral sa. Nti no na unya the original copy na nkasa na wunya e na o hand over them oye ba ko ma no keep back no so who say obi o trap obi o ko studio obi o twa bibia o je bi won ho na obi aye o di bia ye na djuma na bibia o je bibia obi ye ebia o di bibia ye card na bibia o di bi to ne ho first kwa na o greeting cards ne sa ne ma no nti o ya na no o ja ba ko no nti no ana nkrofo ni be hu ya o mo ni ji hu a afi o ye se o ton a ko viral. To be by no me pay. Microphone je ho. Now start so produce bi am. Start so produce bi. That time na or start so produce bi am no. Now we are aware say or start or produce bi am. Or start so produce ga me o ka kire me but say enya me ne wo ho ntie bi a o ye 10. O ka kire me say o ye 2 a say no de me ntimi ho but na me woni mu gidi if so obi a na wenyi nchen me so nti ne obeka kire me bia no na Satam now or senior higher now. Actually no because of some issues being temament me anko senior high no some issues be ofi temament me anko senior high nti aka that time na ka was me was senior high. Oh okay nti that time na ofi na masua me ko yes some courses Mr. Man to me anko nti me bra pin enrolli me wo obusam se me ni gidi en na me so me de me ni fashion se me ntimi anko SS chess na ana ode me call sa ewe nti me de kosua fashion modeling ne sa na ma no wo school even before start training na we we and as na sa 17 years and now start start training 17 years na ma start training no start because we better say na obi a wunnim bibia ba modeling ne sa ne man de o hwe how a posi ye o adimu a just obi a wunnim de o ye ne ade nti ono a you know photographer na direct one temene no eko okrom ye tena ase plan ye okay ana mene no eko okrom ne kototo enema a be yusu ana mdi try temene no eko makola ne kototo sa original kente ne ntema. Okay, and your original kente because when we are music kente but me ko e na me am select say ni pewi I see kente no ni di sika fuchu. Okay. Oh, but at that time na wouldn't na ahoro ben at that time na minim but catch me. Okay. Me ni boss what am say me pewi enti me am select kente na me friend. Oh, okay. I see. Ena kukuru ne we no so calabash na ka won. Anu nyina ka ne ma exercise because mo to nyina because say me ka se me ni je art ne sa ne ma no nti ye nti exercise ne ma ni bia yen sa besom bia because ye hwe dia ebetimi ayefe amicha nti fortunately no sa pose we ana no ye free ankrofo ni je ho cover. What did you what did because said there a sick call viral said there can if I do baby crown panyufo offices near day na what did you obusa o say nyo no wo ye mane call viral na ankrofo ne pirate sa no ka kyeremte bia ewo mu a ne obenyama me bia na ode ama me se bia no ye no say na dodo na ankrofo ne padas nyu na no ka kyerem eno ne asema no ka but officially no eba say status say e cover no bibia amma mo hihie mu say no I was say officially no more register so that copyright be protected adwuma na mo ye no mo ntu say me mum de na nsen na me about copyright ne saneman me ni hu adwin biasa ono no ye penyin ono na me dan no e wo saneman no ti na me ni hu
me ho adwin bi and when you be within your family so or raise concern be about how if your treatment unya from adwuma wa ye na say o picture o image na e co viral na wunya hwe fi ho obi a draw attention to it say obetimi afa means be obetimi benefit from it beginning no me American financial asem na me name me Poppy but me person me go into details so much because nti afem papa friend no na because of sa sem no nti ama wentimi anto aso ndi echi nti kan papa na ka obetima stop no may he so rest in peace say won't ase go we will be 2 years nti no try so best stop no but eno no ntimi aye successful nti ene aye ka say original copy of Ejumana because also produce be ma the first copy no and that's all bia na ono a wona adwin so de commercial business nti na say mkase misha me gini di obibiem ti na bibia wona nchen ti mu bibia no sa so ma obi ne ode ma me baako am di si masaso na me baako and that's all baako no de yetu obibia ye wo no na obi wo ho be hu na ni je ho me kai say it da sem papa di ko see ye krom because na papa ono so very proud say ne ba nti yetu ye na ye ba ye no na me hu asaso nti bia na papa na di ko see ono musanso mako ye krom akohu ba ko nti ebetima ye say ono no fai e di ko see e ho o di ko see na asaso na o kire obi aba no a kire no very very proud me ba ni o I see nti from Ejumana Ankasa they are seen unidi directly from sa portrait no ne how a co viral no but wa Ankasa personality na Ankasa no saying that where you saw opportunities out of that edi make I mean gains be out of Ejumana wa because they are I mean yeah I'm on contributing as a result of say Ejumai bibi saba actually no on say me has me try na me swa ana oyobi a me gini di pa na me gini di pa anti me kai say me bi e start say go viral a me busa no say nyo no na odi e cheni ni me kai say me busa no about how you be call about we no ka cha me so me nya celebrity o ti ma me mfa nche me tirim sa che sa say o psyche me ma me ti photographer no mo yes say onya celebrity me nya celebrity nti ma me mfa nche me tirim say me ye bia nti o psyche me ma me hu no say o a picture na me trying I just have to hide ma me mfa me hu nsie na hu hia say me di bibi echi sa nti eno ne ade o de psyche me nti ema na ase na ase me hu no say ese so no ye panyi ana me dan no enti na me hu ne say me di echi kra na sometimes me nim legal aid me nim we me nim bibi enti me say ma me ntu ma adwum na me tram baby ndwum me ho enti me die yankopon ni me nya ahwe bibi kakra na ode be ma me a ebi age angwa ni Coca-Cola na be so a de akwa kota go si photographer na otiase Desia when you know when you feel dear now go sell as a man for that so use microphone that so use nti ama say ma twa foforo nti me foforo me twa no me hope say e no so be ko the session because no de me ankasa me wo e so to me because see anu de me sua ade ka ehu copyright ho asem kakra me hu be say de me hu me left and right first na me hu bia the officially ministry since our years had ministry be my should I engage officially say it be a tourism ministry and answer authority no obi ankasa engage officially for any as in Ghana month related concept be obi engage you be say 6 years or say 5 years near maybe me dey kind ba me interview ba call media impenyifo no ye say oh ebe man ambassadorial role ebe ye say some keka nsem bebre so apart from Abeku Santana o Mami award say omo ye bibi significant bi Ghana nti Abeku Santana
ana mami award apart from no no dem da na sepa apart from no de bibisa NC sa minim ne ekoso unim de ekoso ampa na bibi wo ho anka na wo feel say at the time bia na wo ye de waye no de aka de odi kan ye no ho a bia afia wani afi no ho say niema wo so de ka ho a wo de aka de waye ho but bibi wo say wa add value be to wa upgrade de wo ye no 17 years no so why foforo aha nti bibi wo ha wo de aka ho a na enka the first one na wo ye no ho ana and the same thing na the same concept na wo de concept na ja no ni bibi a asem so ho dae nti wo sha similar kente with the pots ni suppose na because Ghana obi ba obi fia kala nsefo sisia na drinks ni ma wa ho nsefo ni local drinks ni dey welcome ni panty that's bibi e wo mitrim sa nti eno ani bibi e pa cho nti de egum no ye nsafufu me read adverts ni no there was something I notice here ebi wa ha mu de aduane si wa etwa picture it look very natural but obeko na nya aduane okay nti we na nya nsafufu calamine lotion and a difference you okay and it looks like palm wine oh okay but anya palm wine okay nti eno ni bibia me read advert model ni me be hu ye nti ebi wa pictures ni ma bi wa ha bi wa omuti aduane ho ebi na we enim no anya aduane na we echi na aduane wa fa bi edi besanse na we enim no e look because na aye we na kasa no sometimes no picture twa camera twa untimi nya no quality ni papa this how the bibi enhance okay nti nya nsafufu ankasa we na ye ni wana waye we na ye ni wana waye me pacho oh okay I see okay and you still answer so ni one fan nsafufu nsafufu ne wo pacho nsafufu no a ada na wunya bia na na wunya bi I see I say should anya common sir I get it now saying different concepts so na aba ebi ani fugu amishi